Kasany Maclear People's United Front MPUF nei penman ko yaga CEC he wada rai wo percha itmu ke sarkar wo suyu ke tulap ki wakrek gileteli ki Autonomous District Council. Ke MPUF dong wa ipen bor ke sarkar ya gileteli ki District Council bukan tup yaga JHADC, KHADC wa GHADC da iwam ye upriang. Presiden kasany udah poi wan mi lalu de keliwa lada ini temu ke sarkar kam tada emmo ke bahak wada mang hakador par mang tengka ke sarkar wa ula ini de benta gileteli ki District Council. Dekali ulek baile empengklan cok-cok ke sarkari ki District Council kat kam ke schedule ke riti sencar keri kenang obye ki upai ki bruyong ki wai wo sui ke tulap pendeki hi. Cok-cok dekali wa ki snem wada dep ke sarkar da temu ke open man yaki election municipal kam tam Magenta Hills iwaje le uman ida wa kwa ke sui ke tulap. Dupai wan mi do ong lek bagi District Council tok state wo jeda ye kendau ciap kam te temu ke sarkar wo sui ke tulap. Da pentlot cok-cok yaki District Council. Hejo ipor ong wakiwan ki projek ke sarkar perdi ne sarkar jala MKM ki yo NUC ne District Council ba ini ibor le dauduk ki District Council kamte ke sen kentu ki bor District Council o persa ini temu sarkar lem kamte wer power ibor ki District Council laweri wedo em ne ki panchayati raj hai thau ki be chnong udapai wan mi do ong wakat kam ke article 243 wa 244 ke constitution de batai che ki hai to wai rukam krek kam ki District Council iwam elad ki municipal wa krek kam hagini ki thau Nagaling jungi Kongresan Maclear People United Front adin bangli ba kalon ngejingmu na sokar jela har baidai bat kilagli District Council mansiu tulom no da state government e kunta nagaling jungi Kongresan nila perkasani ba pan mentang resmi nya don ya kasisi har baidai bat kene gama e kunta nagaling jungi Kongresan isiodai ban impau kejing persat kabajur kalau kene kejing temu jong kene jong sarkar cena kai kabapolong Kongresan man persat ya kene kejing temu jong sarkar tolong ba sarkar kan kontrol board ya kilai di District Council jong berjalan ini kata kidai Government Autonomous District Council Kasihil Autonomous District Council bat Changi Autonomous District Council. Ekunta nagrian jungi Kongresan hadin bangila perkat sanimha ya kane kama Kongresan isiodai ang persya ya kane jinjumu jong sarkar. Namarwa ke sarkar kolong bakan siung no ya ketulok jong kini kinontrei jong kini kilai Autonomous District Council. Satu, idon kejingkeli kan ong yang sarkar. Kalau sarkar kadon ya kan ni kejingmu. Kamu bak sarkar kalau nian ya kata kemang teka kan ni kebojat nak kebuta jong kini kilai District Council. Pak cucu kalau sarkar kalau don pun kan ni kejingmu. Kejingkeli kami yang ni. Babalai sarkar am aibor mani kampung klembo cucu ya ke District Council bahkan saya kampura takum kane ke kami kementerian pemini on kesidel namba kanla on generate ya la pajong review pat kanla asiu ya tulok na bentar di menteri jongka poin ke baa ko ni kwa onbo ya sarkar mengelii na rapor sa rapor haksnan di balada sarkar kalau don kejingmu mengenra ya ini municipal election siapa adalah kejumi untuk Changi Hills ini bah sarkar kalau fail action kita ada tiada sih keneru kadai kawai nak bentar kejingmu dengan sarkar ban wanra yang tadi panchayati raj apa adalah kejumi ini Kongresan ini tim bah kini Kilai District Council kita long tapi weapon menjaga indigenous people di lada sarkar asyik tolong no ia kini Kilai District Council kata kemun bak sarkar kacimi ya kabor halali mensincar yang kini Kilai District Council namun bahkan kontrol board ya District Council pak cucu ni na kapor sa kapor ba District Council kadai kata caretaker lane Austrian kakabayday ba kendal siya apa ini schedule area kung mangyayari ba kaway ng provision ng District Council ba haba kinong project kung state project na ni central project ki sarkar India na ni sarkar jala padangkam banshim ya ta ki NOC na
district council. But ni lemba kajing cuma jangan itu sorka kan penduk yang kini pokok membeli pada sorka terpendekam data single window agency lemba kini DCA kepala kami dan sorka celah. Dekunta poin terlain kalau ngikung kesan ikwa ban kentiu ya kini kelai di district council bapa district council kita mempersya ya kini kajing cuma jangan sorka. Balada sorka, lada district council, ia ada dari sorka, bahkan le kumne, suki posuki, report dari district council, in sejana, balada syajil rasismi, inverino, dan panchayat raj, haki jaga, jom kiran basno. Tekum tanah kalian juga ikut kesen, isi odai dan persya, ia akan dijemput untuk sorka, nama arba, kani kadai kebut, jom sorka, ban pendobor yang district council, kumbalapan kamti. Ya district council lemba the Constitution of India. Shushu ni lemba artikel aspa sapulai setsi but artikel aspa sapusau kabupaten saya hakabayade but di kajingtrekam jom district council manmaya ya municipal mantrekam siapa area dekunta nakale juni kunta sen ni persyajo ya kajingtrekam sorka but ni buru proposal cakap sorka balar kata sorka kadang jinju banyak yang district council balai kam aibor hati district council menteri kam pura katung kaan kapal penkamti hati kawan kawan berseksida but ni kerparu yang district council bagi day penpersyak yang akan dijinju dong sorka but kamtam lada ini dilatih district council kempersyak yang akan dijinju kamu kan mentoy ayu banglong show taki MDC, but kan mentoy ayu banglong show taki election banggele ya election MDC. Tangki ni kente nak kalian jom persen. Ibu kajing persyak kalau jo apa yang dia bahkan yang jom jom